nsohoze gusaba kwanjye Mukama Katonda asasire mu kyalo Imana ibabarire uyu mudamu afudde nga tannaba kuggusa mulimu gwe apfuye atararangiza abaana abalese bato abana abasari bato bataata mukimanyi nti ffe obusobozi bubeera butono tumanyi kukwata mu nsawo n'ebibafumbe titubitegedde murabizi ko ubushobozi bwacu nk'abagabo bwa buto buke no kugerageza naye njagala okugumya omwami kyamali nti guma ariko arihanganishije amara Mukama bw'atyo yasazeewo era yalina ansa Imana nuko yashazeho kandi niyo ifite ibisubizo njagala okwongera okugumya abaana abo arongera kwihanganisha abana baanamwe mugume mwihangane mugume Katonda yakkiriza bw'atyo mwihangane kuko Imana eno si enkomerero y'okubeerawo kwammwe ntabwo ari ryo herezo ry'urugendo rwanyu zibandika nga ndi wa myaka 12 bansize ndi w'imyaka 12 ne mu bantu abantandikirawo obulamu munzikirize nga maliriza ariko abantu bagerageje kumufasha mu buzima kasita ndi mu kanisa gye bawulira obujulizi kasita ari mu rusengero omwami musisikeefa mukaseta kafaawo na hano mu tawuni yacu omwami oyo twatula ffenna twicaranye nawe njagala ebigambo baanamwe mubiwulire arashaka aya magambo ko muyumva kubanga nange nasigala ndi muto kubera ko nawe yasigaye ari muto naye bwe natuula n'omwami oyo ariko ubwo yicaye n'uyu mugabo n'omugamba ekyamazima bwe nfuna omutwalo gumu mu 1,000 arambwira ati ni ukuri mbonye umutwaro n'igihumbi bizinesi y'ekikomando mba ngitandise avuga ko agomba gushyiraho ka bizinesi y'igikomando nambuuza omutwalo gumu ne sente mmeka aramubaza ngo umutwaro gumu ne sente zingahe nti weesirikire namubwira ati kiti nantwala dayirekiti ku dduuka ery'omwami Sekanabo amujyana ku dduuka rya Sekanabo naneeyimirira ebintu bya 5,014 aramwishingira amupatirayo ibintu by'imitwaro 5,400 eyali akaba omutwalo gumu mu 1,000 wariraga kubona umutwaro gumwe n'igihumbi natandika obulamu bwange okuviira ddala olunaku olwo lyantwalayo yatangiriye ubuzima bwe aho ngaho kuva uwo munsi bamutwayeyo omwami oyo saamuswaza nasasula bulungi uwo mugabo ntabwo yamukojeje isoni yishyuye neza naye mu kuzitoowererwa kwange kwe nalimu mu kaseera ako ariko kubw'umutwaro yari yikoreye muri icyo gihe omwami oyo yaguntikkola yawumukuye ku mutwe saba musi Mukama akusasulemu birungi aradushimiye Imana ikomeze oyinza okuba nga obadde tokyabijjukira naye njagadde okuwa abaana bano obujulizi hari igihe waba wari utakibyibuka ariko ashatse kugira ngo abinyuzeho namwe mumenye icyo gukora omuzadde si yateeka okuyisa mu nsi yekka n'abasigaddewo bazadde umubyeyi ntabwo ari we wakubeshaho mu isi gusa kozigwe muzindalo ngugize kanisa umuzindalo tusubije ikanisa basabo ne bannyabo amannya Musa Mutesaasira amazina ye nayo erya taata lyo siyinza butalyogera kubanga yali ensonga eyafuuka okubeerawo kwange Buvunda Hussein saba Mukama musaasire ebyamusobako awamu ne mukyala we bonna kati bagenzi bose batashye mwebale nnyo mwebalire ddala abashimiye mwakoze cyane munzikirize omuzindalo nguddize ekkanisa reka omuzindalo tumusubize gahunda y'ekkanisa ate ebeere nga eggusa ensonga zonna banakundikire gahunda y'emikolo mu mbeera eyo mwebale nnyo mwebalire ddala muri uyu mwanya mwakoze cyane